ismijavanje sa vjerom kad dođeš na namaz na teraviju i nakljucaš je ko horuz. Da odeš svome direktoru i tražite od njega neku uslugu. Šta misliš da odeš kod direktora i uletiš tamo njemu, selam aleikum i pobjegniš. A hoćeš mu nešto kobajagi kazat. Kažem šta li možda ga ujela neka osa, hajde doće ponovo. On opet dođe, selam aleikum i pobjegni. Pa šta ćeš robe Boži, ide traži nešto. I tako 20 puta. Šta mu radio taj njegov gazda? Tako mi kljucamo pred svojim gospodarom ismijavajući se. Wallahi, to je ismijavanje. Ali što je tu ismijavanje, što to ne znaju ljudi, što je sramota, što to ne znaju oni koji stoje ispred ljudi. I natjecanje, ko Šumaher i ostali, ko će prijat klanjati. Gdje se prijat klanjati, tu najviše ljudi ima. Klanjaj 2 rekiata, onako kako je klanjao Muhammed alejhi selam, bolje ti nego klanjaš 20, a nijedan ti nije primljen. Čovjek je prvo sve u pravu. Čovjek govori o tome da molitva nije samo dakle, fizička forma, nego je molitva skrušenost. Molitva je dakle, predanost Bogu. Molitva je mir, molitva je posvećenost. To je molitva.